a nós tem jovem, so Wensley Geisberta, ela desenha um mantel para nós, preocupante juvenil, jovem de 19 anos, desenhador, ele vive na Holanda, ele está só, ele vive na Holanda, e ele também conta nossa experiência com bem a ideia de trazer um mantel. Então, ele tem roupa que mais de conta nos costa internacional, pessoal. Bem que o Wensley está na Egipto também. So Wensley, bom dia, bom vir cerca nós. Bom dia. So Wensley, conta-me algo de bom mesmo. Um jovem de 19 anos, bota em direção de desenho. Tá como vai chegar assim, Leo? Como bem para vai de richting? Ja, weet je, ik ben bezig om te creatief te hebben. Ik ben mama aan het kozen, niet aan het kozen. En toen, leuk wat je desenhar. Die maak ik desenhar para um grupo pequeno van Holanda, ons mensen groepen. Nós trabalhamos Stichting Kracht van de Mens. E bestaan mama ook bij voorzitter de stichting. Senang als je bij school também, maar kies voor een school com processo creatividade mais. Passou eigenlijk met een niveau maar alto, maar kies bewust bij een niveau massa bouw, ja, voor als algo creatief toch. En Senang bij verschillende woordenwedstrijden. Dus een jaar kozen Ghana, een persoon is maar Ghana best recycled dress, in Holanda. Met een paar van Amsterdam Fashion Hotel, en toen een museum in Holanda mis. En toen je nang een serie van misverkiezing. Dus een jaar national costume, gala dress. En toen ja, zeker dat masker que me gusta. Dus eigenlijk meer simpel als dat me gusta in het gebied van creativiteit. Então foi caspa, sabe, com lo que eu estou fazendo agora aqui. Sim. Pero que eu estou contando tudo é coisa agora que eu tenho 17 anos que me está hopi young eu estou bezig. 19 anos. 19 anos. Sim. Então tudo é coisa que eu basta com idade hopi young para começar. Sim, hopi young para começar. Eu começar rond mijn 10e levensjaar. En toen me assim desse jaar mes ter lo que me tá a ver. Passou, botava contar me para mim que nós começar hoje, com enkele vou mestre by na gimnasium. Escola gimnasium te suni mais alto enkele. Sim. Pero mas coi para um nível mais bom. Sim. Mas quando eu vejo bem o nível mais bom, passou é momento que eu comecei a escola muito grande. Não estava para ter escola ginásio que combina kunst com cultuur junto com o nível. Então tinha na hora mas vai com nível sim, me por baixo toch best wel hoog, com importância hora toch lo que me sinto bem bonito. Na Holanda você tem a possibilidade ora que traga tem parte de desenho? Ja, na Holanda, vergelijking com a Curaçao, tem possibilidades op nossa Europa of waar de Europa en to tem mais ja organisatie que te pone wedstrijden of possibilidade para positivos te surjouwen mes eigenlijk in het gebied van kunst en cultuur. Então proximamente você vai Egipto. Sim. Você vai botar National Director de Miss Eco International. Conta-me algo disso. Se você tem que expressar o mesmo holandês, talvez não sei nada compreender. Ja, het is meer voor het verbeteren van toerisme. En niet alleen op het gebied van milieu, maar ook op het gebied van kennis overdragen. Zodat men van elkaar gaat leren van cultuur. En door een kwestie van economische, ecologische eigenlijk basis. Basis die voor kennis overdragen tussen verschillende culturen. En dat is op een ecologische manier para nos sparen het país of el mundo. Mariana Peters também representa. Holanda está representada em caso aqui? É representar Curaçao mesmo. Está representar Curaçao? Sim. Ok, pero como bem você chega na Mariana Peters? Mariana Peters está jovem também. Que participa na verschillende missies in Holanda. Dat zijn dus eigenlijk otro Miss Avant-Garde, Nederlands. En toen je na ore dit was een casting. Ik heb in contact met Mariana. En toen je na ore mij decidi om te sturen ore como eu sou na Miss Eco International. Hoje vamos mencionar Avant-Garde, pagar na prêmio Avant-Garde também. Sim. Que tá? Sim, dan tem duas wedstrijd eigenlijk, die best gala designer, die best recycled dress. En toen dos een problema sai tudo por meio finalista, zowel gala als eco dress. En dus speelt door een die een voor try out en toen ore mal kana best recycled dress. Contame algo de eco dress. Como conhece tá? Eco dress was een opdracht para algo die kost recycle. Die kost reciclar? Sim. Ja, dus mijn ore mi decidi usar sushi. En ik zag sushi materiaal ore chimie.
nós temos como tema também Universe, o que sabe? Sim, Universe. Então, originalmente, tá paia tipo, saco de preto, então mais preto com spuitbus para ter efeito de, ja, como ruimte eigenlijk, espaço. Então, maar cabe werken af com luz também para refletir estreia não que in de cheiro. Esse também também Mariana Peters também com Nena e Egipto ou também vai ter algo completamente outro. Não, mas decidi ook com muita coisa também como tem opdracht de coi carnaval etc. Com também reine sul. Então, ora maar decidi nou met adaptar Espanha como tem, então para ter geschikt para groter podium. Okay. Seu, bota base com seu também ou arrasi algo para seu. Nou, mita no lana mi organisa reine sul Holland, ook dat eind para meia. Então, para seguinte ano me que seguir com ele, dus para mais importante para emocionar, Ruben na Holanda, o que sou, para se mais na cultura e para não sair onde também. So, bedoel nang ta afnaast na Holland, dan zou op die naar geschiedenis en tot je naam je belangrijk. Para não tour por sat algo toch, lo que tá passando na Cruzeiro. O bate assim aí que também é mantel para é prensa com pancho juvenil. Como bem agora acercar, como bem como vai na ideia, conta-me algo. Aí passa função check para na Holanda para carnaval. Je naam kom in contact com ele via die stichting mes. Então antes a mira milo que não como trabalho como tá assim, então na hora sa Sander Koi, o tá atende com na Holanda para check. Als ik aan mijn oren tot je na oren maar als we samenwerken com Fundação Jack com minha desenhar e manto a principancho juvenil in de grande também e era tiner. Turba assim? Sim. Por exemplo, é um dia é juvenil. Como balaga boa criatividade para tem e mantel? Que coisa é diferente? Na Maya como hoofdthema komt algo de cultura de geschiedenis van Curaçao, de carnaval. Je na mij verdieping meestal met zo'n missaal de Curaçao zie je geschiedenis met dat hopi a base de carnaval. Toen wij verdieping meestal in Jam, waar kiko a base de nossa história, para missar onde precisa com inspiração. Je na mij decidi met cadena, dus je pa je moet weer cadena com a core. Het is echt binnen kunnen zien como je Curaçao nan, com verschillende kleuren, verschillende cultuur participar na carnaval na Curaçao. En toen mi a van verschillende elementen in Jam. Para cabitar se mesmo carnaval, dus tem o roche ribache, o que põe tirassor, com net oor, net kima momo, tem máscara de medic en tragedie dentje, dus echt kooi prins pancho. En dan zien we ja verschillende elementen para trazer manto para bonito, toque coluna também como usa. Vai contar-me também algo de carnaval na Holanda. Botar de carnaval na Holanda também? Botar grupo? Me tava tem grupo na carnaval na Holanda, pero me stop com assim. Toen maar zie je maar gewoon ding hout cultuur fashion, dus echt kledingstukken bij runways ko misnang. Pero so ensi bota de bos estudio ta ding richting die moda of ding ki richting bota? Nou, moda ta echt lokum ta me passie, toen dat se ko primeiro amor, met ta ja fitje maar zie, en to eigenlijk moet je aan op architectuur. Dus moet je aan op desenhar casa, gebouw, etc. Combin, porque bota gosta moda, o que bota de moda, é da boa paixão no momento da bisa, então toch no abai estudia tem richting aí. Sim, ja, tem que não bebia, pero muita keer que como lo vai assim moda como opleiding, op een gegeven moment moeten wij sintimi moet je gebonden naar curso onde zie je als mijn creativiteit en por laat me mis los mas, dan lukt me de gosta. Ora de bida mas trabalho para mim in plaats van bezigheid com o time. Hobby. Sim, hobby. Botava daquela manter e hobby e a parte lo que trabalho me está. Sim, mas como é a oportunidade que me por seguir vir uma grande de mi hobby, ora me los coe toch sim para seguir com fashion. Pero como está capacitado mesmo em mundo de moda? Como tu dirás? Como está capacidade também? Como está queda bem de todo desenvolvimento no mundo de moda? Você vai op fashion show. Dus op fashion show, we werken fashion show via internet. En toen, maar loke aan met zien daarmee ko, vind je dan bisa aan met dat werk, loke de passen precies de mundo de fashion, aan met creativiteit ko loke aan met ding, dat poen corre
Meestal ik maak mijn eigen versie aan het aan. Waar ik ook in het huis, ik post zaken ideeën zie of meer. Oké, ik weet het nice, pro loke met energie, met de ponden oren toe. Ja, zie met de bisa, cool. Ja, ik draai niet met de oren, met de ponden in mijn woorden. Kijk wat de kolonna na moda hoor ik. Marron, hele zin. Meneer een goud geel zo, meneer een goud geel of marron geel? Sim, marrom hele taal ook. Is het een kolonna moda hoor ik? Sim, pro ja, no lana ku zo toch met de keer auto kolot zo lana toch ta ja, no sim met ja, zo komen met depressieve kleuren of maar down. En toen was het echt seizoensgebonden. En toen zei ik zo ook in terrein te zolen dan ding echt een seizoen goed op visa, een seizoen een keer ecologie dan kan zo of misschien kan zo zitten zien op no lana zien is echt seizoensgebonden. Maar agora que te coloca me me sorba me um dress tem ecologi. No, me stepe sim. Ok. So eigenlijk por último, como um jovem de 19 anos, toch me tá querendo botar vai com outro jovem também e botar mira que está passando, não somente no Holanda, na Corsol também com nós jovens, portar abo por uma palavra, conselho para nós jovens, estão continuando vai seguir um estudo proximamente tem que richting, portar estão que vai sim a moda, manda uma palavra para nós. Ando que é importante para jovem não para não achar que não está sentindo a bonança e ja, quando você está moda ou algo outro, vado tegenhouden door optreden. Ja, met die mama dan misschien ook ajudar-me e steun me tu como hace, tu coloco me daqui, então que é importante também para maior não para não ajudar na ajuda e se quer ajuda desfrutar para não hacer lo que não sente na bonita. Bom mama não sempre, bom mama sempre apoiando, sim. De lo que eu botar, perceba chega até caminho botar aqui, sim. Great. So antes ligo danke. Começa a nós tá queda pendente de o aqui como deve apresentar fim de março na Egipto. Sim. Great. Éxito. Danke. Danke.